بسدما آلوزین جدورن کفنار حتی وی داویه و دستهلاتدارن کرد و هروسا ایرشا دجبران لسر آخا کردستانه و داگیرکرنا وی آخا پیروز جعالی هیس آن نتویندن و با آوائه که هرتم کوچبریک جی کردستان بو ولاتن دن آنچون و جیگیربونا کردان لولاتن دن دا قومینه. موک ME24 انترنشنال هول دایا و هر جاره پروگرامک سراست و زانستی لسروان جواکین کردی ین کوژه آخا ایرو یا کردستانی بدورکتنه بدن بر جاوان. هر چقاس کو سدما وی یکی لیکولینین گلک هور و زانستی حوجانه لی بپیکا لیکولینین کو حتا نها هاتنه گرن و لبردستن محاول دایه وان پروگرامان بریوه ببن و هیوی دکن کو او یکا ببه دست پیکک بو بلندربونا آستازانیاری یا دیروکی بو گل و هروسا ببه بزوینرک بو بهستر گرنا سحانتوی یا گل کرد. وی جاره ام دیباز جی کردین نشتجی لسودانه بکن. چونا کردان بو جارا یکی با آوائه که بکن بو سودانه به پیکا پرانیا چافگانی دیروکی و دیگره بو دستهلاتداریا صلاح الدین ایوبی و لوی سردمه ده کرد لسودانه ده نشتجی بونه و در دورا 800 سال بری نهایه. لوی سردمه ده شر ایوبیان دگل فاطمیان و بافگال خلکی بری یه سودانه این بناو نوبیان هف پیمان وان بون. لئیریشا سردارکی کرد ای بناو تورانشاه و دبه دستهلاتدار دویم ایوبیان راستی شکسته هاتن و پشره تورانشاه بلشکره گدن ایریش کرنه سر نوبیان و باوکالین سودانین ایرونه شکسته گدن داوان و به یک جاری دستهلات آوان جناف بر و هیامک لورما و پشره بدانینا کسی که وک دستهلاتداری ور یه بناو ابراهیم کردی و گریا لی حشیمته که زیده جی کردان جورمان و ایرو او بکردن لسودانی تینا ناس کرن. هروسا اشتی شکستا ایوبیان هجماره گدن جی کردان بر بباجار کردوانه وچون و لور جهگیر بون و لحیامین پاشترشی حتی داویا 100 سالا بیستیجی کوچ بریک جی کردستان بو سودانی هبویه. او کردن کل دما دستهلاتدارن ایوبیان و هر وسا پشتی شکست ایوبیان لسودانی ده جهگیر بون باجارک بوخواه آودان کرن و تیویکو هولا آودان کرنا چگرنا بیناین بوجدان ناوی کردوانی جی لسروی باجاری دانین بیکا گوتنا هنک کسان ناوی کردوان جدو پیوین کرد و وان آنکو باجار وانی بیکاتیه و بوی سدمه ناوی وی باجاری کردوانه. هجای گوتنه و پرانیا کسین لشکری و بریوه بره دستهلات ایوبیان چل دما گرتنا بیت المقدس و چل بریوه بریا دستهلات ایوبیان و هر وسا گشدان به پیشه ورزیری و باجارسازی ده او کسبون و پتر خلکی دورا لناوبرا گولا اورمیه و گولا وانی بونه و رنگهیا ناو درکرنا وی باجاری به کردوان ناوک عجب ننه و رنگ پرانیا خلکی وی باجاری لبنیات ده خلکی باجار وانی آن در دورا وی باجاری بونه و نها ج ایالتا کردوان یا سودان باجارین بناوین کردی هنه. نها لناوان کسانده گلک مالبات هنه و پیشناوین وان کردیه لی بکردی ناخوون و زمان کردی نزانن. لدستهلاتداریا ایوبیان ده کرد لبرپانیه که برفره آفریقای ده بلاف بونه حتی مصر، لیبیا، سودان، لبنان و یمن ده جی هنه. پیناسه کو خلکی سودان بو کردگه اون نترس دجی زورداری و سرهلدیر لهمبری ظالمان دلپاک و میوان پرور و مسلمان. نها کردن لسودان بپرانی لروشک دولمند دجین و خودین کمپانیان و بریوبرین پیشکفتینه و لسودان ده بسدما هشاری و عاقلمندی آوان لکارین اندازیاری و حساب هردکاریان ده جعالی خلک سودانه و به ماشینا حساب کرنه دینه ناس کرن. لپرانیا باجارین سودانه ده به شاهری زیده یا اندازیار و کارین حساب کرنه جعالی کردان و دینه کرن. لی تشتک دنجی هیا و کرد لسودانه بوی یکی جی دینه ناس کرن و او جی سرحشکیه و دما کو بالا خودانه انجام دانا کارکی حتی جی بجی نکن دست جی برنادن. کردن کل سودان ده جهگیر بونه یکم ورزیرین بوچ لوی ولاتی ده کرن
و با آوایەکی لەسکین li cihên mana xwe de avedanî pêşketin di afirandin. Heta li vê dawiyê de jî çêkirina salonên sînema û çalakiyên dinên hunerî ji aliyên Kurdan ve hatine kirin û du helbestvanên binavûdeng ên bi navên Ebûlhesen el-Kurdî û her wisa pizîşkek binavûdeng e û xwe ji nifşa Selahedîn Eyyûbî dizane û şanazî bi kurdayetiya xwe dike û yê din Seîb el-Kurdî ye û bi navê Abdulqadir Muhammed el-Kurdî jî tê naskirin. Koça duyemîn a Kurdan ber bi Sûdanê ve ji givaşên Partiya Behsê li Êraq û Sûriyê li deheka hefteyan a 1900 zayînî de bûye. Tê gotin ku li Sûdanê de derdora 100 heta 150,000 Kurd hene. Lê ew amarane gelek kevnin û ya zêdetir ji 100 sal berî nihaye û amara serast a rêjeya heşîmeta Kurdan li Sûdanê bi serastî nehatiye zanîn. Li rastiyê de kesên ku li girtina Beytulmuqeddesê de alîkarî dabûne Selahedîn Eyyûbî, Kurdên xelkê navbera Gola Urmiyê û Wanê bûne ku ew jî ji rêrewên çendîn ol û mezheban pêk hatibûn û zêdetir bi sedema pêwendiya malbatî û eşîretî digel Selahedîn Eyyûbî alîkariya wî kirin û her ew li nav hêzên Selahedîn deman û wek bi rêveber û fermandeyên leşkerî û bi rêveberiya desalata Eyyûbiyan de kar kirin û her paşmaweyên wan jî li bajarê Kurdowanê deman û hem cihû hem Krîstiyan hem Êzidî û hem jî Zerdeştî bûne. Lê di heyama dawîn de tinê Kurdên Musilman hatine dîtin û rengehiya vê yekê heye û ew bi sedema ol asmîleyên gelên din bûne an jî bi sedema bandora İslamê ola xwe guherîne û bûne Musilman. Ew yek cihê pirsyarê ye. Piraniya Kurdên li Sûdanê li Rojhilata Sûdanê û li deverê nêzî qeraxava Deryaya Sor de dijîn û avahiyên civan û bi şaristaniyeteke biweç û xwe ava kirine û niha çendîn dever ên bi navên Kurdowana Başûr, Kurdowana Bakur, Kurdowana Rojava û Kurdowana Rojhilat hene û Kurdowana Rojava li tenişta devera Darfurê ye û Kurdowana Rojhilat li tenişta deverên Nîla Spî û Nîla Şîn de ye. Li dîroka Sûdanê de hatiye û li dema êrişa Brîtaniyan de li halekî ku bi hêsanî şikestane xelkê Sûdanê lê li vê navberê de fermandeyekî Kurd ê bi navê Dîkna û zêdetir bi navê Elî Osman tê naskirin li hember Brîtaniyan de serî hilda û berxwedaneke dijwar kir û li şerekê giran de şikesta hêzên Brîtanyayê û ew hêzên Brîtanyayê li hemberî wî fermandeyê Kurd ravîn û ew li dîroka Sûdanê de hatiye tomarkirin û li dîroka Brîtanyayê de jî navê wî bi fermandeyê Kurd hatiye tomarkirin. Pasiyê li we dikim ku li torên civakî de me dişopînin û bi like, komment û subscribên xwe hêzeke zêdetir didin me ku bikarin berhemên baştir, zêdetir û zanistîtir pêşkêşî we bikin.